da ju plaća da ti ostane plaća. O, da ti plaća i tebi. Jes. To je pobičina na svištonjarina, taka pobičila. Neko misli na svišto mjesto. Na svištojna. Mas a cua, Evo, a ovdje uvijek ova Manušova košara, uvijek po nešto ili crne ili... Baš tako. Gdje u koliko? U košara Manušova dole? Gdje sam zabrzio se? Pa evo te ovdje. Kako ljube ne zna? I ove zidovi sede? Tu ovdje dole? Pa kako ne zna? Ovdje je bila vaša, ovdje je naša bila. Nije bila ovamo. Početno, a? Ovamo ovdje bila... Ovdje dole bila. Ovamo bila Zdravstovska ovdje. Evo ta, tamo kada je dole. Tu dole bila košara. I tu svoga dole. More slika uvijek imalo nešto ta košara. Da. A, tu se prijeli. Tu legali. Da. I sad sigurno rano da išćete... Ja znam, ja im mi rekao djeca i uvijek nekada... Vaša ovdje vypala. Da. Ovdje je bila Zdravstovska ovdje govića. Gdje je taj kamen koliko to majka? Pa sada. Da li ga odmene? Nigdje ne vidim kamen. Ma to je da. Evo ti ima kako ne, to ima malo. Pa malo. Ovdje bi trebalo kamenje nositi. Tu preko 30 komada ovdje ispale. Evo, druge, da se zberemo, da se dogovorimo. I sve, i ovo gore i ovo dole. Ti natamo, teraj, seči. Malo po malo, svaki dan. Da se raskače ovo natamo. Evo, sve. Zum. Jereza nisi čut? A? Ja se otvori, znaš što je, ne možeš da prođeš. Pa uči dvoj kakvica ruka naša. Samo udri sekiće i set. Ja dubovi, butkovi, dvoj koliko izrasnao. Po dubovi ostaš, ja ti sad dubovi, ali ove tanke, ove štive, ovo Pa to sve sad izbitno, to je nemalo. Vedi nadlete. Tako. Mi u jesen kad smo došli sa čovjeka oktobra mjeseca, on je tad prvi put došao, znači posle što smo 11 godina. A ja sam bila, znači za gospođinu. Aha. I sad on došao, ovdje u Žekojica, i ja ga vodim, oni kad ne, jer kao je moja Žekojica. A čija je to ti ne znam. On misli mu sedit ko ranije. Ne znam li kad čija je. Znači uopšte nemojte se nije tiši, ja mu kažem evo do ovdje je naše, ne bre Mirjana, Janglaški ne vidi. A ti si bre Janglaš bre dok mu objasnim, ne može da dođe u Dimnicu, je tu došao posle toliko godine. Pa je. I onda kuća zapaljena, sve mi se tu uzburkalo. Ajde u Kula smo otišli, ne zna ni Kula njegova koja je. Znači totalno je bio tada... Pa možda i malo i od strana prvi put dođe. Ne od strane, nego od kad video kuća, koliko god smo mu mi pričali, znaš sve to, ali... Vidi, Ljube, to je bilo razočarenje svakome mi se djetovi bi dolazili. Baš tako. Nemaju gdje kad vidi to ovo. Znači kad vidim kuća, kad vidim... Da. Znaš što si ustavio, a vidiš šta ima. Da, pa kad vidim ovaj voćnjak ovdje mnogo lepo rađa.
A on sad uopće ne može da pozna gdje je voćnjak. Pa ne može, To je bilo, ne može. znaš. I kako Mire mnogo se plašio, nemoj bre da ga vodi, nemoj kako će doživi, on eto aj bre rekao, pa ja non stop pričam deli noći ko to, ja sam ga pripremila. Da. Mire svaki čas vika, a kako se ponaša, ma dobro, rekao, pogledam malo. Ja, sad on tek mu došla duša, sad dokazao i puno moje srce, sad pušća ovo lepo, znači. Sad nije drugačije. Sad dobio volju i da, vjerovatno će malo i da sedi i da nešto i poradi možda malo. A, On ne zna da radi malo, on ili radi mnogo ili... on znači ne prestaje. Jes. On je takav isti i tamo. Ja mu kažem dobro da jedan dan će završiti sve i sutra što me goji. A, će nađe, onaj koji će da radi će nađe Rabota. uvek da. Neće ovo vremenom se potrati ove kiše, da posjeta čovjek malo, da deset ove kiše nema knjiga. Ja li sada lošetova trava. Ne ostavimo oni krpelji, nego i zmije ima i snopovi. Ma, mokro je sad, nema ovo. Ne, za mokro da ne pričamo. Ali po sunce što vi ne smije da... A lepo kao ono kad ranije kad bilo sve posljedno, pa kad pođeš da ti je milina da... Znaš kako bilo lepo za gospodin kad smo bili? Ovo bilo sve po kosu. Do Grašice bilo, do Dejana, to se zove kaže. Ja i tako i mi ovo bile kasno u našem mikrografu. Ma da. Neka basunka, ne, basunka neka duvači. Ali je rekao... A u Zimalo jedna što puti da Da, radi. nije da ima ovo, ne. Ali to je sve 15 godina. Ama ljude, i kad smo došli, neke godina je bilo. Da, rastala kodna kodna. Pa nije bila mnogo to tak, koliko je da. Bilo nekoliko puta, ne bilo jedna. Jednu smo gledali uvijek. Možda je u vatrenu. Okrenili Viktor korisno. Viktor sam. Je puni. Pune ti, ajde. Ajde, ja sam ova malo odmah. Evo, ovo. Ovo je tako.